And this is another advice to Fancy Gadam. Be yare to ashele. Nightin yaka twamye no laba kolo nwale. Be na ai kunye no ashe puloka to dwala. Vom ne be ni mani. Dadang ba mala ben shadri ku to nanka biago ku kanna. Ka dadang aka dagbang za be northern region. Be half of it. Kabanza reason and 10 against you once la. Yes. Na gbob ai bi shel be ai gbob answer shele. Ka gbob la answer ma ka ya no correct answer nyele be correct line ka mai chen ma. Ma so to pa ni vo enga ko yela ya ami an gbob she mo de viala ka so to lan yela ya an pa 2 an gbob she mo de viala ka so to lan yela an pa 3 de viala na gba ipa chel and gbob she ka ne yama ma to ipa doubt ma ka ya di pa she wrong kan gbob ma because nirma di ku to pa 3 ka ban zare ja to ma bi so mi nda ya ne jelen se nyela de ai chef jam ma be chef tarum kar nyela ya ka ma ban di yar she odi do nan de no aban nan la ba su yu ba arda nan ba su yu la jelen se ma na an ku yipolo kana che so mi ya kama banji unwahama radio tamal na ma bangna wada nan don vial biya ban nan open yet nan le wunan yel I'm quoting from him Mr. Tell na nan don vial biya ban nan o jame so don't mess it up nzang shable ba damba kama odi dollar na ban nan type market yar ma and some fans aban nan la don tusham den che ka anye kar ma jelen se bian ma ay nan bon borsham ban yuwa talai and about our replies this time na yare to ashe so kan bo no le blog ma kai to akaman je na agba reply ma you had some ka kipele ka samzo ka puldian first den dai para di nan ka yiri na ka zan nan yila na abin ye den da ngande chena ka so kan ko wumle ben da ye ne de ka yongo nyere nya ka ye na yi ko abin ye yongo pa ben ra ko so be pum pum ai pa na to za wa manzo ma na ngban yilo nu ka cha tum na tum ber ka zia ambor nyem te heaven come on how wala ke nyevenya adan ka ye tum la 247